l'histoire. On enregistre. Et on enregistré. Mais la misère, non. Voilà. On doit le rendre maquillé. Marhaba wangalizi nana waishilizi junrao harmaye dunia mafi mahsus doana wa Komor wa junrao harmaye nti ya Tunisie nana wa junrao harmaye RTSMC radio télévision de la commune de Badani nana ye bana Juneus Comoros nana ye Orte Galaïb basnaudi waza ye Comor actualité nana dunia web nana wa junrao harmaye page ya maître Saïd Al-Arifou ننوى جون راو هرماي باش هو اتحاد القراء جزر القمر بتونس ننوى جون راو هرماي باش هو انا وكمور وجون نزام تونس توسعنا سلام وجيهان مباشره نزلنا من تونس جوائز وانت تونسي ريلنا ولهيكي mzee wa hatu fundi watu mjomba hatu zuki watu maître Saïd Al-Arifou nzila mu Tunisie ili yajia wanane mbabi namna wana wa Komor mahsus wana zoni wanshio unu Tunisie ama huu harmema jadili ya norjia fanya vano gardoa nika mavamana wekao wakawenda na hadisi wana maître Saïd Al-Arifou ranzilo mjua he unu Tunisie ili wari unishie za habari zinu mwana ma Idris ngawe na umdongo. نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار أما بعد كويز وتكفو وجماليف بكاو ممجدونا وهرمازين سنانتا كويزي وشريز وتكفو هماد نمنا إمامنا ما مستواهي يزوني سبانو usiku leo rijari jili wanizuki watu fundi watu vamana wadau la urambe mdai haki wahe wanazioni mtukao yonzi hakayanga joka leoti kadomando ya jao harmansi ya Tunisi walakin mirara wa tikrara yehu ja harmansi ya Tunisi no mahala ni pia ili ya dailie mwanamkomori za haki zahe mwanamkomori yake harma hawa ya amani aizo hawai jundu kaya usiku leo mujundo harma yensi ya Tunisi harma hazi za kihahe za kipersonel ama sheirumbi shahe no wana wa Komor hata uziza yo kaya usiku leo yajue wana wa Komor maisho harma hawa indini yajue namna wana wa Komor wajihundao harma yensi ya Tunisi aizo hau bazimano ni mavamana ya madavu nane itihad qurra juzur al-qamar bitunus waona na wafanya bunjilio harmai hoteli Afrika aizo wakatida huo wadunga nane zuki watu mudai haki wa maître Saïd Al-Arifou wajihisha harma unrambao ministère ya de ministère de l'intérieur الحدود الأجانب إلي وشندي وهم رحيلي يا هما شكا بكاو غاجي شاو هنا مانا مكمور يجهنداو هرمتيا تونسي ولا زي كارتاجورو ولا زي ايروبور كارتاج مشاكل بكاو مانا مكمور بواجهيشو هرمتيا تونسي هايزو بس زي ديتاي نرجمني كاي إلي زامبي هبكايا يدو جو ديلونا زنجي زهامبا أما سيسيري جمان إلي رفاني جوست ديفلوبمون يابو لك الكلمة سيد المدير السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Watukufu wajamalifu wanama wanashi wangu mwenshi wa Komor mwenshi harmenti ya Tunis uno mjini Tunis Mwenyezi Mungu jomnikani zilona herinani yamnikeni emaumio ya hanyu wahalumu hanzi ya za msomo Mwenyezi Mungu ya wazidishe jitirani ya wanikiza watu walumu hanzi ya za matembezi wahonre amani ya henti walumu hanzi ya za utaha unono Mwenyezi Mungu ya walike unono haini waona masulaha ukaya wabirenti wafanye msafara Mwenyezi Mungu ya wanikeze njia wafanye misafara hao wawasulishe na unono umahlanikao wa dhumania wende
amandigiza ambao leo tindo handani ni jao harmwenti msafara handani na ufanya ujahunu msafara wa wenda Libi nendena sa shawiri ya huwa na watu wengi walo harmwenti ya Libi wapotea walo alafu baadhi yao tifanya misafara mingi tena ya ujahunu harma mahadisi ya hangu wanazioni rangalie zitaratibu za kaula dimuzi tulwanziani wahundu shawiri ili omkontiwa wa harmwenti ino ibire ahafifi watina ndamu toka uyonzi bon indentika omongoli mwezenti zilo duniani zi lahiki mkomoro hanzia hanafasi watina ukaya la dhimishiwa visa ngeya tomu harmwenti mshe visa wa komoro yonga nzuri jifereshe wa komori wokubali wayo ala aeroport ya Tunis ekamndu hadungu zila shartu ndu ya kauladimu ya dunge omndu ya kubaliwa ya njia harmwenti yotinziro par rapport na malahunji malama Egypte ikao mkomora kaunjia hanafasi mahalama Maroko mkomori kaunjia hanafasi na nanti zinji mkomori kaunjia hanafasi msau utulwa goba keti yangu mkomori hunji ya Senegal Maroc na Egypte yonde manga ya wanaziono wengi wa komori wakaendelea kuno Tunisie nafasi ngine alafu tishangaya au kayanga sinamizira ngabo muhara ulono wanasho watu walo harmwenti ya Tunis biskungaona sentiment ya ukaya ya serikali ya Tunis ngoendao no cible et communauté comorienne ngoendo no cible wanazioni wa Komoro hata uhara njia wala wanasho watu walo harmwenti ino ukayangela rimu wahundwa ndazi wahundwa shawiri iskibese ezavira Maroko nezavira Egypte mkinishia zivire hunu wafungiwa miwango ya unjia hanafasi harmwenti ya Tunis ulo ukara walunu mimi personnellement tizi shahidi juzi na kaza hunu au katilungana na mkomori ulona urangi ya washi komori sha ulona séjour ya mahakumu hadala aeroport ya Tunis arazizio katabuliwa ya njia habitema siho ala aeroport ntwabidi arejeziwa Faransa na wote ndio handani shangazi mkinisha ukangabo wa komori wengi wainshi Faransa walona séjour ituna hata shaka itoka ulimoti ujahuno ala aeroport ya huno arejeziwa uendeza alafu watu la mifano tena ya wakomori walona uraia wa Faransa wawasila la aeroport warejeziwa kwa jabuliwa wanjia alafu uharawu uzidi urengamvu banusiju alafu kidato mkinishika njina mbwa mirongozi hamaliyo nike hamanjazishia au nike hamanjaziona au nike hamansisha hii wahasu yonde maana ikao titaha titungu tihadisi na mina emavamana ya hemazama ya heba emabavu ya hekomori kabila ukaba ngabo evamana wa hesha mashambaji ngabo evamana wa hesha mashawashi ngabo evamana hemazama hamahame ngabo pia ma representant ya hemazama ya he mabavu ya hapo ya hekomori kabila ngabo si unana na mina baadhi ya buraona na wanabia mahoza hao hara walunu ritaha rende au ministère de l'Intérieur ya Tunisie rendir la utunda ezebongo uzadelo nu dawu lokaya rende ritundu ritahiri juwe alhamdulillah arijifereshe au kaya umrongozi na mbilo au Mwenyezi Mungu arizidishe ujibadi yako au kaya maana wa Tunis kwamba kaya kwa wati hata mushkil ya serikali ya Tunisi no wakomo kwa tina problemu itoka uyonti ya hao ni maraia wa Komori walo enti ya Tunis tena haruma wajeni walio harmenti ino wa Komori ndiyo ya ukaya wanikwa
wanikiwa galon akaya uji bali yango tena uji bali yango o stay yenti ya Tunis donc ukabati hatua muhimu yarengwa yisibleo wakomori ambao wakomori wengi walomu wakimuziwi walukazi muzili shawasalizo mbao wa isabu ya wanazionishi na majana matano au majana mane ngwasoma ematurisi ngwajao tanzanto ngwajao fanye malala so wengi de ma étudiant ni do nazioni kwa tu wapoze hata problem so mpinishi abafe wana mavoto ya shibina damu tazila shakaitima voto tayala ya ukaya leo ike communauté ya ndio cible donc abo sikakusudia njeni hadisi na minani mwambie nuza leo ukaya serikali ya Tunis ngomuna na jitu jema kamsina pijabi armenti ya Tunis en tout cas kabati hatua ya rengo muhimu ya usible wa Komoro yabo amjesuti nambeka le funguido na mlisi hero nwananya simulo Tunis na mlisi hero banga mona oze na fasimlo nizo ngamsoma à nafasi watina kambu tokolote il suffit il y a qu'une inscription il y a livré des codes wakatule kamro livré des codes et directeur et kamro hawasili à l'aéroport ya Tunis c'est namzambodo nono wala joka kujitayarisha wajua some hunu mwahani wakanga si mois de mars ya bamfikiri kunga bo wala wajitayarisha ho wajua some hunu mwahani nduna kene ye inscription nduya livré ya kene épreuve il y a qui dans son camp Lili et du coup lui est à l'aéroport lui engagé que la réservation à la mrojo kwa kensi et directeur kadro comme nous dit aussi pour à l'aéroport à Jaoulahiki pour tout abishi à l'aéroport donc quand si vous dire ça ou là la reçu à l'eau navio il lui dit comme on a déjà fait mal à la haut ya bonganzo ya livré et clinique ya oneso kangena nafasi tazila ya ushinda ekangubake mifumo mili yaonese ukangena nafasi ya ushinda ya kinsiru yafanye malalao ya live na banu bokansi yakene tuka réservation ya l'hôteli shaya kene kita suka haisa halibi et que ces conditions ils ont doit être remplies c'est une job kansiru hanafasi watina tangu pardons iyo ndio ujivo wakaya ya masuala wanazoni wakani chabo et situation il y a des situations de no wage changa bo watu wa shashite au kangarijua wote taboloni ngarijua wo e masuala ya haini mzima hususan do shababi wajuzi sao ukaya manuti somo ngamine diploma engizo za ukanreje yo maswani ekabati namna ya ukaya ni mbenzi ya hunu mirohe nelo manganiho izunga ngarijua zetaboloni mimiti la wahamba kaya ekamnumwe ndo manga nduna dunge enzia ejoka hafifu ngoti dunge enzia ya hatwari ya barini zenzia ngizo zinji izokaya mndia zidunge kwa tina ukamra taadi ya sharia iskabuka utaadi ya sharia hurenge kirtasi choza haho farisi wala aeroport ya womrati jambo kwa serikali ya Tunisi ndio serikali ya Peu nduna dungeze nzia za lavimu nguya waswidi humdumo ya twende hususan ni mrati dungenzia ya barini mrati dungenzia ya barini nduna tahima specialist ngabo maavoka waluma specialist ya mwanganizo ngabo projet zingi zitulonzi aniza upermete wandu wende wafanye stage obonze wandu wende harma seminaire obonze wandu wende harma cadre ya mission obonze izozo mukinishi yonzi ikaunga wandu wenji wazidungao kuna mdungenzi ya hamalizo shauka mdungunzi ya barini yabo mdunga jikia harma mashaka mdunga mizo mapesa mdunga mizo umuri wa mdunga mizo roho Ndia trefa miamdu armatahu ichoka leonzi. Bongarumbo mungu ezenyakati zijao
e ketumuihisa harmo cadre ya heze ONG ka mimi ngarimene o réflexion ngarimene o action rishile rijihunu rijirangalie enamna ya kauladimu rimene action ya permettre non seulement ces qualifications le disons chamchinde une réunion au perfectionnement et comme nous perfectionnement les entreprises za hunikao ngavonusu waisawa kubali au kaya wamparene mparene watena ni centre de formation ikaongizo manganio mchile nzia ya permettre non seulement ces qualifications mkeneze accompagnement ya hizi organisation internationale ikawe vocation zahazo za ubisa wanasikana hamandani mloneze diplôme chaque mtina ze expérience wala comme petit porteur ou projet ya permettre nous libre investisse au maswani chaizo ngazio ujaharmo mkontir do fanya hapa sidani et do ujaharmo mkontir do fanya ni organisation za wanazoni zilohun yule ndo manikao karijini kao zina katisi ya shaka muhimu armo point de précis le tso ujarijeri makinisheni mwambie nuka no kabati uhara kutsura kimke ya mwana puisque serikali yangu kwa jarenga hatwa ya usible wa Komoro wa nchi harmonisi ya Tunis na nao wajukanza wajuja uja kwa nafasi cha a condition mbuya remplisse ces conditions ikao kazilola na ni sharia ya ntino mbatilo uja ukaya wajoja fadi nuza mkarakara na magui mbaja tabishio atabeke serikali ya Tunis walikaushia sibango kwa ndaleze nzia no mjazi shia ibola kaya e kamdu hede bahango onziani ekala aéroport aonziani hunu Tunis ndu haparisa policier ndu haparisa mndutola atabisha mtu yani kufanywa ini ambao abus de pouvoir iso sasa sayoti hatwa ya rengo juu ni serikali yangu womu wa serikali yaoni haonziani yaona mronziani mwanzo bahindu tsazila ya mkorompe ya uya mtabisha izo zo mkinishia nizo bezimkinishia hao nadie namna na ile shayoti hatwa ya rengo ni serikali ya hinti ya kaya mwanzao absolument wa mtabisha Maître Sedelarifu haditwa la kitangazaji hema ile zubekao hele na mweneza yabo ani jekirande ukana zetabu bekao ngasimundao ala aeroport nardusu bitirambo kana baniye serikali wao kwa tuzijua shawanu wanu bekao wakanta ile aeroport ili watabishe banvi aho wana zone mahsusi ndasi wakomo lekanga jao mananga wajowa wa tola wenzao na bwatimizi zema karatasi bekawela dimu wakenizo wa aeroport wa kula wenzao ngabo wanzoa rohe wenda aeroport hata watabishwa hata minhunga bwamlokana mtema pesa ne hema lezo bekawureleza yabo abunga kusubitirande ukana zinunungo bekawo ngasingobira ala aeroport bai yeso liso indini bekawo holiho wemuda ihaki holiho da juramba ikuso liso indini wajirinika iluri makinishe si wana wa Komoro lo harmen satubizi marhaba Maître Sedelarifu yani izo njofa likatila waba lo hanzira barua ama qualité ya vamana ya ONG panafricaine ambao waraba Afrika ni vesheleo wanlahiki warilahiki no veshele marhaba menji ni accueil kao warifainia yo puisque kada kana rendez-vous chaque jour jikaza rende warilahiki yongera limu quand même wameshele marhaba quand fanya lettre à la foule wami ukaya nijohanza wake très attentif les abus ifani wao à l'aéroport particulièrement ikaoze abizo katsulo la nani sharia hinti voilà ils ont dit aujourd'hui à la fin quand ils ont parlé une femme ya banvi ya ezi abika o sifanishiha ngardo zamba ngardo zandia watina ukarika zema zina kwa ngardo to exemple ya wao ikao waishibano ngonzoli zao à l'aéroport waremwa penalite shaizo tena zinda ramba o tunaoja ujaharmwansi ikaundio na sharia ikao ihulazimishe kama kontinarmenti ukenihindu ambao séjour
ye séjour yabo ihisa mwanzo idezao okumoni watina uka uregularize kwenda l'aéroport pour manger en pénalité parce que vous kanti watina séjour awe séjour yabo ibi alafu mwanzo uka uregularize shabo bitsinda abantu watina ukaya ustay area donc yabungi ngabo hivyo en pénalité à la fois pénalité yo droit et quand on utilise une pénalité nous avons rohe mais c'est ngabo démarche dérogation wakala limufanye raho jenda l'aéroport wandishi wamekaya kamila yani wahalo kuzingiza haba yakaya wa dispense na ila pénalité namna ikawa kwa l'aéroport ndio badia ushahidi kaya kweli njaka na séjour chez serikali wanikubadia ukaya dérogation au dispense ya pénalité shawala lo ula l'aéroport wala wandu kwa ikaula bimu ukahaini no wafanya ongelula na unesha ya ukaya ekamu habiti mwa haba mwati na titre de séjour kamuliro à l'aéroport ndio alipe pénalité ola utoka kulibisa ula kana ujoka kalibisa isikika kajazifanya yabo yeyengu ijoka makajafanya azar enamna ya la hiyo chez dérogation ukuyikubali et dérogation yabo uomba manamro wajisha tibula ulu à l'aéroport yondo maelezo meseya kwa dimuntu ushanaji wala yatimizo msomo yatsubuliwa ya suteni moizo ntsina ushilanji mtsujua hizo zija sababu hivi shamfikiru kai kangani wa isabu ya wangu zibizidi bana beseji ya mtima awaili ya warabu donc yabo kazi jidi ya mtima awaili warabu yabo la dimeka ngabo tsongesa yabo ngabo sababu ya hizo donc ine malekao et quand vous avez un mzima que tu as tout généralisé ouais un bocado à rupi et quand tu as les zidi bon maman les zidi la bonga zo la ikawa havu le mi yatsa avocat la mtiju on avocat ya fanya zile démarches sur le serikali ya joka et va nous illusionner kwa mwingi haini bahamu banu serikali yo zo mkinishika wakati wa dossier wafanye erreur à la fois que serikali wafanya erreur yavuma ndio irepare na wao iko repare yo repare ni mahakama ngabo mavuka yule hazao ngabo mazama ya hani ngabo mazama wa baliezi la dossier au niveau de ka bamusi musijaje windi akabani ya kusoma yakana situation régulière mtujambo kajua wende za wasinaka suteni esisi jasma buni shabanu haini ndio ngombe sababu ya haso ndumkinishika kwa una haki jumkinishika wawewa kwa jasome dossier namna la kaboni bahamuka o shade jamii edola wanaba ndo hamtishia et ministre de l'intérieur rumwambie mahadisi lafanya ni ministère leo radungana na sinema zama ya kwa nazioni yani ndio ONG Waraba Afrique ni mazama ya kwa nazioni rende radio baanvi ya masuala no mshanga vulo no nazioni wa Komoro kwa bashimara habe namna wallahi nana e réponse pando mwana warinika yu ikao ngeduma kinisha wanazioni wengi walu harmenti ya maro ya Tunis kaya nwakemakini wasome wawikao wa harmenti ngwatsa hao nzia bisikizunga zijua ngabonanya siwengi wa harmenti wakawona kanga botaratibu ya kabese wa dumbe bahari au waongenza nyingi wajina ni Faransa welu mangani arme Europe wajawa unokenzi yake kitinyam wajawa ngawano wa trade kwa tuso kwa tina mbango ichuka yonsi wa lunira wa dunge nzia wa rejei wenza au masiwani miti jota fadhali ye kategoria ya huwa nenya siwao walubano watona mamala ichuka yonsi wa hise misomo ya hao kwa tuzo rejei masiwani maisha maziro alo masiwani kwa jamunda nzia ya halali wadunga kwenda Faransa nastahimili bangabonzia zobira za wa permete ekambujo ka urejeyo masiwani ekambujo ka urejeyo Komoro wakamuka jamunda nafasi ya soma banutiju ngabonzia ya ukaya wasome hazi za mhono wake porteur de projet ijo soutenir les organisations internationales zilo harmenti ya Tunis ngarjo rejeyo hume ketumuhiza rejera ngaleze programu hizo ikawa joka urejeyo masiwani ikawa unuka yule nzia ya wabakia yakawa rejeyo masiwani wajo urejei
shangwa jo bali ya projet ijo financewa les organisations internationales zilo harmenti ya Tunis ikawa hizo organisation internationales zilo bana za uwisa e kamru haonokaya enzi yano kamru yene manga ngabo nzia za uwira tena watina kamru apule mafuru watina kamru birobarini mradu nzia ya sharia ya halali mungu yafanya msafara shaze taratibu amalizo ngarombo mungu eketubuyisa rirejenu rijerju enamna dukati na sinema za mahani rifanye haziyo watina kaya mbokaya ulangu arengo wana ngo wapotezo parma za politique nzo parce politique yozo runguza saya shahomu mbisani ni wanasho wangu ukayarimteni harmanzi ya ijoka ya shari ijoka ya hafifu ngurema ishahani yende za radi morifanye noyende nziya ikao ngasina mahashirini tilumu na minani kabati kwa kati mpoteza timpi harmanzi ya ikao kenda kabla di mwili kwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نعم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا لنا بكاو ركبت مالا نيركا وشي إذا كان بغني متر العرف. أمسي يجوكا يو كوسا يكاكر جشكوريا أو هكذا نم جواو كيا وينجي نوينجي وجاو هرمانسين شا يريدو فايزين نغوزا هم بحرج مسوان. أما زوكيوات متر العرف مولاي هاكي international hatamani ya Japan hakawa no ajaunu handongo affaire personnel shai joka yo kosa usonimaye ka rohun batinoka shindi hajua na zone namna wanshiro hayati wausik au besere ala radio sisa 13 metre la rif we mudai haki wa international yani ndongo indini hau za hupuse leo wa jahunu hakawa jahunu handongo za ki personnel shaza hupuse wanja santima même si mabavu watangani wajua huono cha ijomkini shia wono kana ngana longoza occupation zinja madena marzijua kaza zinzo zinja sha wono kana ngo jiniko wakati wao ufanye procedure bokao kazaka harmaye journal yao harmaye menu yao ka ojo Tunisia hatel objectif yani ndongo hili ni za upuse ili ushinde ujisakrifie wakati wao rangude makati loda sina rangudo botasir tungo hano si hanta basaini na ndogo hindini umakinishao wa Komoro yokaya yani mnashoni ulohunu abasa inu ngujo makinisho kaya kangu tawa yafanye namna zokaya pashie changu joka makini kwa kanobo hama pesa aeroport kana ufanye ndongo bokao ngazjo tadia sharia. Naam, shukran. Bon, amande di armi masuala maili watekeleza ni swala la mwana yokaya amande di nazitekeleza wansila unu Tunis sha Senegal Maroc Algérie, Libye, Armenia zingi za Europa, Barcelone, Europe ya ini walum Komoro, abasande Afrika, Mauritanie, ini walu wananyasi walu matabu, ekawansaha meujuka si wajua hadi. Wanajua tabu zinu mlonizo, antukae masuala mwaka ujuzisa. Heze tabu mwazi rencontre au mwanuko wananyanyua kwa zi rencontre zentuzi jao zabira keja joka masula hawa miju henamna ya hangu nanyi miju heneleza mwa tina wakani mtaheli riveshawi ezeno voyus donc lobumba donc yonde man bon alhamdulillah kabati ujiyo en tout cas na bilwazo mais serikali yao kabati ujiyo wa hao nanyi donc ya bongizo za wakani makinisheni. Bon, ekai tsoka hedila ngabo ziro tsaula kozo mukinishi amjumu hansizani adresse ya hesham ya mbo waraba Afrique nana ONG ijoka uhansi wa hunsen ijoka ukakaribu nanyi ya huwa na Afrika waluba ntione hata uziro ekai tsoka mdu hedeba hanu hawono kagabo dhamana wa henti ngena comportement sa ila itolo la nani sharia henti na mrijulize habari shawiru jawabu ya zenovic. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rangisha bashi na bishamarhaba metro abajinike wakati wao ina nafasi yao hawaja huno Armenia Tunisi ujauzi sana suala na hujua hili mneshi wa huwa na Tunisi kwa ngajumura huno na nazitambuka wa ina na Tunisi kwa ngajumura Armenia hapara na mwana Komoro ha do mtini Pariso tambu toka ulonsi siku
sawa siku leo kujisakrifia ndio wote sura sinao ahuja wenda waulise masuala na masuala arumaze ze instance kao gizo muhimu warike majawabu sababu ze are zifanyi hao amanazo na Komoro surtout à l'aéroport ni suala langu na juhaza ni viguzise kwezi parfois sisi wanaziona Komoro hadisi ngerihunda haku à l'aéroport na nene anjo regesha bashini ni beshe wanazuni kao wa Komoro ngajunda metunizinu ka actuellement metro hende ebahanukao nzia ya lazimu hende auzisa na zinungo hili eske ziza sharia siwa numeni kitsongao zitabuzindri zirihundao à l'aéroport eske ngabo condition d'entrée et de sortie harmensini tsongao wandu tsongo henda wale jezilo awandu nzo roha tabishilwa alhamdulillah la armée compétence kao ngio capable de caser conciso ronenesa ha clairement kanga batanta problème tsokao yonsi hapa hari bashkai suala da sisi kao eni wakati garantua la aeroport ula ngari junda ganzore nzati nene parisi la mkana ngari toloma pesa tumanya mangu nga wakati kao garenda ora kao kumfanya msafara ndujila di présenter hafanya menda fanya comme exonération annulation totale ya pénalité kao hizo de sharia shahao wisho de shonisa ukanyini habasa yinu kartasika ungejomoni sana kao wenda la aeroport gamnoka na ta problème ngamjojo voyager mwenza contrairement il a carte sornika ngendo ilifanya contrarier nezila bongo kamba zona à l'aéroport est-ce que intima qui a quand tu respecter et sharia shao tu respecter zila wazanzi hao yonde ya mwanzo eka bili ngal tuzi sauti tena eka wakati utima rende muhammadasi donc relève le seulement mettre ndio tuliso hula za conditions car cette conditions zionisao sisi ngasi proprement sinu mwanam komoni ke proprement sinu chassi ndizo risona à l'aéroport kangarinza ngari tolo 1000 dinars 3000 dinars 4000 dinars voire même wakati tunataka kufanya avion kama hizo hapo ndio jiza mnafanya biwaji gardu sa masuala eka bahari parisilwa namna tukoshtar justifier et nam conseiller du journika rifanya cri de larmes direct rambu la kaza kwa répéter parce que la remarque nous saka et jukir kawala wala juma wala gatujo ndo hizo information rani close wala habasa kawao gatujo tazama kwa hizo una sisi gatujo shengeleza eni siku la aeroport ena mna journika condition hindi au conseil journika hindi rijufanya à l'aéroport kama namkumari mwanzo au buto hindi dostinya ijo wani sakaranga alerte dimore solution wa ndio bila metro. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam. D'abord les hamadi zo ko izo ranzi uzambao la bokayo situation comme zienshi alafu yabo enamna ni fikiri mimi ngiradimu renge contact mau tumo renge contact ni doma na aéroport et la police de l'air et frontières à l'aéroport, ils soulevaient ces problèmes. Ils vont à Bizafanichi, quand le cas où a bénéficié d'une exonération, il y a des pénalités, à la fois exonération, ils ont déjà en considération. À la fin, ils ont béché à Baroua, ils ont fait Baroua, ils ont déposé, à la fin, copie à Baroua, il est au ministère de l'Intérieur. Voilà. À la fin, même du soutien de la situation en Nigeria, il y a Tikubali, mais c'est une ambaye. Chamba Tikubali, il y a des victimes, il y a Abou, il y a des signaux. On a contact avec un confrère, avocat Lourou, il rapproche Minaye, Lunaminaye, moi aussi arrivé au Djabou. On a fait les contacts, il y a à la fois que système que système ya alerte à une situation de l'idéologie on joue un système ya alerte à la fois que réaction est spontanée et immédiate même les causes abus nous on doit pas chier nous dans l'aéroport à une situation ya abus ya mandio tout de suite il fallait alerte à la fois alerte que doit armement autoritaire chaque jour d'alternative rijo namna ya wanana voli Muhammad parce que on va lui rendre compte de la dérogation que tu vas dire à l'aéroport on va pas chier parce que nous avons des biso pénalité ni à l'aéroport si abiso sont qui chier ça on a un système il y a alerte nous rien lundi à Nili quand il est arrêté on va tenir compte pourquoi arrêter on a un système il y a alerte quand on utilise directement
au ministère des Affaires étrangères et au ministère de l'Intérieur. Tout de suite, on va créer un système d'alerte. Et on va dire, Radio Katira on a un assina ole o arambeka kwa problème ya bunga bwa ndishel kwa mitanga rimbishila oni marhaba menji ni accueil ni zumarami la aussi si dar permettre o hayno katira do wona abus risento kayam cible o communauté ya ngartum utiliser ngar mettre en place système ya alerte ya ezia zozola na mama bese dinamna raishia les interventions za mettre ukaya hamadi namna mjua rehemi vanu mabavu ya hema raisi wa hema bavu wansi pia hoji mlifu hao wazimane itihad kura ujusuru al-qamar ili rishindar hunde natija harumai solution hii abu bese min huna ngarjoni kaya mananyasi presida wa hembanku Yusuf ya oneseza hii fikra fala tafadhal. Assalamu alaikum. Sanda ni dotso boshia marhaba ikao ndani ya boshi yao zukiwatu metro sendilari homo ndikao dora wenda dasinae sha'amma karnau jawro habanda jakari swala manje nikao swala hilo lilizao jawabu mzuri harmo rajina ikao kwa jashinda hudhuri yabangu besele swala langu na kanzania muziselo dokana harmo ndo rakandora wenda rangudo batasi sinawe ngarizi juao hiki binadamu ya ukane kama ndio na kitu ya kibinadamu ya unge wale sawa ya ukana huko katika feneza mamozo msiku arjoke mweka parfait mtume na safu on hizo ukana ngareshio harmansin shabada reshio harmansin kariti harma klasi sadinzi shanga bwandu wa harma klasi ka wale wa harma misafara ngabo wa harma klasi ka wa harma biso ngabo haja hambade ne sonsipia iho mona no haho da wena evama na wahe polisi kaja shinda ya ubirigi au harmaino kwa hiyo na hafu wanuka zinji zenuka hizo zinaonesa kana image ya mwana mkomoro haraka itsubango image ya mwana mkomoro haraka itsubango haula wema wahe ya ukana haina mwana mkomoro ndio ho harmansi sufia tomba ukana minutes la komori shayo nikiwe yeshe washara abingendo ukana yo harumaze ndongo wakando wasiparisa wa harumaye masuala nane majawabu ka au ya parisa msemaye dhamana wae polisi kajahambia ukana ida image mwana mkomoringi ndono menye au harumaye si hawanazi tendo mfano manaka ritsa ma class nzima au hatu hambi ya hizo wakando wa zeliana ndio pia sema swala la hayo kaanza tekeleza. Asalamu alaykum. Mtujui kabla kanza fanya diplomatie et me rencontrer. Cha franchement wakati namwambia ukaya wana wa Komoro wa harma ushangavu. Parce que on a un sentiment ukangwa ciblé wao na shiengo hashangaya. Franchement ile réaction ya handa na bashangaya ndano wa Komoro wa lu harmenti ushiliana si ushiliana na sina ndoka sana problème ni communauté kumaliani l'un des jawabu la cas spontané la hali kaya kasina problème hata ni wa Komoro donc n'avons du mimi personnellement parce que les hasia hamu si jahu hamarazinji hawandu alonata abuzashi zanzo pashie shawa hansuka yo accident yani par rapport ne 0.000 wazieshi ubani yani wahansuka besekanga mkumuri wa ili wararuani wa persona baiza mushkili zo accident na botsila ya eche shawunga mina confrère wangu na kana mina ile wa traso tribunali ya Tunis timuzisele su ala taiba heye ye confrère wangu wa shangaya abanono nungu kwa ndondo waji kabila zipo waji walona problemu mshatsi wa Komoro à la fin tu as eu un au directeur de la Caramina et de Ihorala atuna mbiyale jawabu ndo donc kabam just mutina mekaya nari tahaba iskabano shilio les zacho voilà les pidjaje marulo nilo litijema ou le futur tana pijabi et ma votre menji ya haki
voilà puisque ke jumki ni shika wabaishika ngo uwema na sileo maudu wale walibadilia miwango ya ujarumeti yabo fasira boyi haini mkomori ulo harmenti na haini mkomori ulo bonze yabonge beramu ya ekomo haini mkomori ulo bonze na henti kaya haini ndogonjo ufanya yabonti yangu de jovulwa na donda ila bo patriotisme narike exemple tikarmo magasin jana tika harmo magasin jana unu Tunis bayi ye chef et patron wa magasin hanuzisa yuko na kuwa tsamba komoro bayi kuna jomo atana jomba komoro hatwa yani akaone sa sura ya murikao vraiment aka enchanté yani yonde le pija wa komori wa lulu harma ze taxi tena de hadi donc avant tuna bekanga sina pija jema harma tin sisi ndio uzidisha le pija hilo lizaidi au si ndio mwenye le pija hilo na avant tuna beka haini mlumu haini mkomori lumu ususwa ndo shababi mtafabwa bangani beramu ya hekomo haini ndo mjofanya ngejo tungesentia hapi vumulo nayi au ivumulo alhamdulillah vanorizamba unga bwana maboto sha ya ukati katushida ya mengi raha amabungu yati le bijailo tsirene yondo shahidi ni njoto ya usiwa na hizo niona oni hizo naishia au tribunal avec des confrères avocats donc banato wenye ntio jofanya maboto washitakiwa wafungwa donc bana sisi watu wakaga siweje watu kamzima bahi yafanya moto enda fungwa hiyo sayo ketume hizo pia mambo nguzi zaidi Maître Sénélarif au niveau d'Aoué c'est madame Lissena Lissana Tabaha Nartimo fana za intervention ya bukanange ndio ye administration ya Tunisie keja yeho liho ndawe inyaso haindini wa jorinika maana ikanara nzola wake wema ndo wendini wa jorandia ilisi sibatu nifahamu ye mambo tubekao ngari ya fanyao ni nyaswaha emana mkomori ya juni aplike ili rishinderi regarde rizingare amini fubekao yensi ya Tunisi umarimikao nikanawe na nyaswaha ya saya au ngawe na nomubekao hidiwaza mwishida witekeleze izo njo wamaluka ya namtoka mamwenda dahoni kwende dahoni mkaribisiwa ni mwenye nyumba hakula hiki ya buganzao maubute na umnike yani umnike jitihadi ya ukayarudia ula hiki mwezunga tukuje na mna ujibadia ikale uti ula hiko hamu kuja ukati ujibala nayi ya buganzo hiti tena ukama utina ula hiki nje uhamsi donc vanukati komodo shangasi rilahikiwa tena warilahikiwa uranza nuno shabunga nzone watusisi rijibalie namna ikao kartuji twabo yakatilahike mrola ajamu wangu akahanste hanikasheo hanikahishima yabungizo za kama udundulini mladike tena zunizo na johabani tena mjosubutina metena ukaya nganzao mahala mada huru wakemkonti wa shikomori ganzo mke structuré puisque ganzo katibu wanashi wangu mlo harmanti hamada yu ilona nafasi ritolizo konti juha walo nafasi huu ritoliyo uda mchambe kanga una nafasi inji taila shanga bo stanra ritonu mo ngamo idimu ilo hunu ritoliyo ngabo mkonsi wa binadamu ratuka nuhula namne dunia ya leo idio donc abunganzo mria joka sijabu ibala wala ukanti namnaji ujibadiaji ya tunge senti ilosoni para poner zentizi kwa jintu izo pia nganzo mbuwe matu mwangalie msome enamna wangu wabadiao zentiza hao walu harmeze shirika enamna wajibadiao msome mwangalie ya kiba ya hinti namna ibadiwa upande wao unaona namna wajibadia antuka mimi eve ya hamu
maunio ya hao lokani mure mkonsi na taratibu ya kaya ujoka urejei ndo masiwani ya balena elimu ya balio ustaarabu ya balene mataka ya lwa mwanzilite okangaji elimu ustaarabu na mataka shamra sambuka haja kumhapashia au mtimahamira au mahamini au mahamitano au zaidi yao mriende komoni mriende yeshuda mrake makaja pano nda banga endao na dunia ya nyume auka yola ni marando kati mria jamu uzida mratu kwa uzijua wakati mria kakomoni ya bongo bisomo alafu ala lugula komoni walinda uje uwejeze yani usije ukene yani comportement au attitude ilo sawa na mndu asobarofashi novanamba msafara ila madi sukama pesa taya la menji shando tukeka ureje yo masiwani washinde watana bayuka kutisawa na walaluhula kwa gonozi nji walaluhula kwa linda o rijeri wanike mpezo wa matso wanyumeni pala provinzo rizienshu wala shaizo pia ngarumbo mu ezenya katizi jao rirumbo mkonsi ya hadisi mahadisi hamanda yao rangalio wananyasi wa Tunis walumu wakayanga bwa wanaisana renga contact na minao ze organisation za Tunisie zilohum walo tout à fait disposé ya ukaya wa mwakompanyeni ili wake mkataba tsaula nzumbo mkataba wa serikali na serikali hizo za saya mkataba milwaji shami kataba ya shirika na shirika izuzo mkinishi zidani amfikirika ndio mongoni mweze emikotirjo hansi ze periodi zijao na baada raishilia hizi na hadisi ya dunia man yabo ma alaina ila joka yon zero ekari kusam konsa mandaun ekaya karna shukuri ya metro ilarifu azla jitihadi azifanya ramudi makati ya jamhuri tabasanin yabo karoka wale ngarjo tamani ke inshallah ike kontiunu ribele marunda huwa na wako moronti pia au kamilifu hao ulowana association ulowana zone pia wote milifu hao ule mababu yabange ngarjoni kae ziki watu Yusuf rais wa banku ya rebeshe shukra inshallah watu kufika ngao ese ndani ndo bosha marhaba zentosa kusuluhisha watu metro sedilari mkao ngarijuao za juhudi za hizo pia osoni mwana mkomo à l'étranger nana harmainsi nirudi kwa shele marhaba ni madhamana ikao wa fikra ya ukana rijua rendera moni leshe karjamda shahari kule milango hawamkasi wangu au mkaizora mwambia zungu mzokana risindunge mwaboshele marhaba rijifereshe tena ndibitsena ni vile message usoni mwana wa Komoro wajunda wa harmainsi ya Tunisi ya ukana Allah yebera mwanahatu na ipepe imajahatu na risane hata iprotege baka mkomori nge haruma garmazansi za kijeni imajio lukaya hasa tandamensi ya Tunis sufuande mbabaha mwambia ukawe mkomori ngwangwa mwangikao zibuladhini wengi sina kutamdea kuda shukra zimejia kao za remunga mami ndikisena nitimizie makalima yao nge ukana marhaba metro Darif na yanshi komor na yanshi Tunis inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un entretien qui devient coutumier. Je suis de passage à Tunis dans le cadre de mes activités extra-professionnelles et professionnelles. Et il est d'usage pour moi lorsque je suis de passage dans un pays qui abrite des Comoriens et particulièrement des étudiants comoriens, de leur rendre visite, partager un peu avec eux, savoir un peu ce qu'ils font, leur situation. Donc c'est pas la première fois que je viens à Tunisie. J'ai été témoin ces derniers jours
des situations un peu compliquées, des étudiants comoriens qui sont ici, avec des refoulements aux frontières, avec des refus d'accès à certains droits, et puis certains m'ont fait part des abus dont ils sont victimes. Donc j'ai rencontré les responsables des différentes associations qui sont présents ici. Nous nous sommes rendus aujourd'hui au ministère de l'Intérieur pour rencontrer les responsables du ministère de l'Intérieur, pour leur exposer les craintes, pour leur faire part des situations un peu tendues que vivent les Comoriens ici en Tunis. Et je voulais tout simplement me rassurer s'il y avait des mesures restrictives qui concernaient particulièrement les Comoriens. Bon, je l'ai fait à ma qualité de responsable Waraba Afrique. C'est une ONG panafricaine qui a vocation d'aider, de soutenir les Africains dans les pays africains et puis en Europe également. Donc je me suis rendu au ministère de l'Intérieur en cette qualité. Donc je suis très rassuré, je tiens à rassurer les étudiants comoriens qui sont en Tunis et ceux qui souhaiteraient venir en Tunisie qu'il n'y a pas des mesures restrictives qui ciblent particulièrement les étudiants comoriens et les Comoriens en général. Voilà, donc il y a tout simplement des situations qui ne respectent pas la réglementation en vigueur dans ce pays. J'invite à chacun et à chacune de mes compatriotes comoriens qui sont en Tunisie de faire preuve de civisme et de respecter scrupuleusement la loi en vigueur dans ce pays en matière d'immigration, d'entrée et de séjour ici en Tunisie. Mais qu'il n'y a pas de mesure qui cible particulièrement les Comoriens. Au contraire, que ce soit mes confrères avocats, que ce soit les autorités tunisiennes, ils saluent particulièrement l'attitude responsable, digne des Comoriens de Tunis. Pour eux, les Comoriens, les autorités tunisiennes entretiennent des relations fraternelles et de courtoisie avec les Comoriens de Tunis. Donc c'est une réponse rassurante et j'ai tenu absolument à la partager avec vous. Je suis conscient des difficultés que certains ont, notamment ceux qui ont déjà terminé leurs études, qui songent à partir en Europe, certains dans des conditions extrêmement difficiles, voire même périlleuses pour eux. Et il y a ceux qui sont ici, qui n'ont pas fait d'études, mais qui pensaient pouvoir passer par la Tunisie pour se rendre en Europe et qui sont coincés ici. Je pense qu'il y a lieu pour nous de nous entretenir dans le cadre d'un séminaire qui sera organisé ici très prochainement pour voir quelle est la réponse appropriée ou bien les réponses appropriées aux différents cas, aux différents problèmes que rencontrent nos compatriotes qui sont ici, puisqu'il y a des solutions à tout. Pour ceux qui souhaiteraient rentrer aux Comores sans la moindre qualification, je pense qu'il est tout à fait possible de le faire bénéficier des formations accompagnées d'un projet de retour au pays. Et ceux qui ont déjà terminé leurs études, qui ne trouvent pas de solution pour se rendre en toute légalité en Europe, il y a encore des mesures d'accompagnement qui peuvent être prises pour eux, pour retourner au pays, mais avec un projet d'insertion professionnelle aux Comores. Nous aurons l'occasion de débattre, de discuter de cela dans le cadre d'une ONG qui est en cours de création, qui a pour vocation d'aider à l'insertion professionnelle des jeunes diplômés et puis des migrants comoriens également. Donc nous aurons l'occasion de débattre, de discuter de cela dans les prochaines semaines, après le Ramadan, Inch'Allah. Atampakana vanhu mwangalizi nana waishinizi junda harima ya Ortega Live na dunia web
nane ye Comora Vitalité nane bana Jumhur Comoros nane ye RTSMC nane wa jumrao harama ye kwashi ya metre Senegalifu hata mpakanda banu gari mshiria wali na hatijena na umtosani zentosa za heshima waliho wala mbakao mbansi wakati wahani ilimrishilie na mengonize faida mekao izihonu abahasi wana wa Komor jumrao harama ya Tunisi ngasina furaha waliho metre hajahari wono nande zengayo bekao hazipua wenda hula minister de l'intérieur abahari sari joka na banuzero ngozino zintsino ngobekao ya deula ya Tunisi wazirenge sha hadiso la kitangazaji riparsa ukana zinino ngobekao banvi ya wandu wendao na utadisha banvi ya wandu abo atampakala yabo garduta hazisamaha yeka mono emapoto bekao ya jiri arumaze ye directeur tunu bisami atampakala yabo